Bueno, sana fa de dang kluna agradecimento dan saludo para hamzo todo guanau huzong da agradecimento naman gayam zugini para nekung dia sti mafananang stigi Inglaterra za papa I purview stigi zi fanatsu na podcast no ni presenta sa Dr. Michael Luhan bapakwa zan nanayo no oportunidad zan lugar para tafangantus dia sti quick take ista mafananang fino English lo Pag banabay na no topic ni para ta diskute gini or bebeusang ni topic ni banabay na stop ba di topic ni anzi mafanana stigi fino Inglaterra depression no o atan sti zona no afa kumikelinga zi depressing fino samoro za I never knew this lo gracias a Dios no efforts na si Dr. Bibakwa dan sa University of Guam, Komisyon Fino Samoro, ang tengano siya na tawag ni magos-gosa siya gihalo may lengguwahe sa ni kultura za mapresentas ti siya itemano di pusi para tasangan sti palapra gi Fino Samoro. Tinema izigi mafananaan no depressing gi Fino Samoro za por ejemplo linya gwini ni na si Josefa ni tinema pespunpula di in English no linya Josefa is afflicted with depression. It's an affliction. Jadi para tafangentus pago. Pero desti to di tatsu sa ginigitan o tano desti pesti ni COVID-19 then it's a variant itinatitiji. Then kana bay na ikubakawit. Sta maano para kwantu tres anos desti magtumagi kita dan entry tadili mo na sa tadili mo na gwahan no didi manana gikarirata magtotali otru ni masa na fan sustuhit lo gi tegno siya na klase man holiday yun gi tempo ni holidays mapananaan no sti tempo Christmas zani New Year sti Thanksgiving and tegno siya za Zigi na bebe na asuda zi depression dan esti holiday season. Sa hagasa esti angin maktu i tempun esti gua di sana manai luta dan manai nata dan di tempun dupursi minagu sa tasilelebra i finanyagun isaina no angin manhonggyo no gi espiritu na banda gua na tau ta i mas mandina tailaji na sunia mas mandina tailaji sunentinia man tristi man disganau man timatungo pa pumatsogi putsia sa pudi makto hasta juna sinentiji gona biahi dependigi dat mu time mo likau jigi gagil milumu taza na nasionamu estati matetendeu taibali hosta lo jigi perta diskuti di desa num debidita kumutatungo kita ganon na banda pat hakuloki biktima nesti itinema na klasin sistema o na klasin na setlon debidita sa ata senhasu dupursi taimanu esti para ta homlo para ta na fan homlo it ni taiguin na klasin sinentisi wa atan sti siya research zanu NAE depression ne gwana bahi na it's guhasya artikulo guhasya sedimento gi juridamu ni na fatog higato na lugar you know the debidita senatan mona ni taimanu magay para ta escapadis adto na pasinsinenti the I was given English is easier said than done. Gonna benelita ambisa pasensya mana ta fan afogulik. No gonna bay tao na sinya bentino sinat yo did put a little smile on their face low gisa na lumnya. What am I doing here? Often na bebe tagi no kadu na gos magufo lo gimme na gahit timagufo. Lene depression gini gi holidays. Often na di kaya gwa minalimumu di familia benti parentes pari manggat sungguh manalingumu benti adingo itano benti tiga konliki relationship i kontra ya sagwamu padi nubiumu padi masyatai manu i zanejin na disganawa auto dunila disgustu auto ina somu ina ko bekau ina somu zagane ben lemulani pastau never mind
benti mas maulik kumu esta una fapua todo za soku bula se azudu za sempio na yam zuni taimanu gatu para inkuntusi I tautoni sini o madudai lo sen klase ni nasu maila data birai takti distitutu hunna estilina na banda kalan regardless no ang di manongyo ges zuus pes regardless zuus berarti ang giti manongyo ges zuus taza gwaha lo gwaha supreme being gwaha ni timun na it ni estina klasen regalo the gospel is very very precious sa manayo por un hong por un famatsa por un fangwaiza por un gosa todo gi manahita gini ni linala za gona baina kumutita onra zi manaita na regalo gona baina jana babe sunin tata pas maina ne tata na suwa zo ibinaba once again zuma pananan easier said than done kindu sa gona baina taimano utangi gona baina tisinya ha usumu nesta pinadesisyo mona lo zigi na zamala data sangana magan tana klaro itutuhonnya sti pero na homlu hau sa ginin hagu tuko fatung kantidana mediku tuko fatung kantidana psychiatrist tuko anggang hotline zama kuntusi hau David yu fatu gana me kurusol mo zana itu tanosmo na David yun huzung zum fanspia azudu lo hafa mon na para fatu gina tempo na fatu gina lugar ni para anggang para azudu ijigi kituhonnya timamalik sanin temu tristi hau mampus zakti tatungo hafa na tristi hau lo David tatutun gita hau ni hafa taimano pura homlu how are you going to overcome the situation this affliction ni bula siya na tau ta specialisti tamoro ni man ni na zini estima klasi sen matulay kay tempo gi 20 anos gi 10 anos tempo na tati na tempo ti pareo za ni pago na tempo bula siya ta successa di pina binaba na klase un tay gazeta un tay unekumuki radio unekumuki news ki TV pat unega news ki TV patay ganotoli tempo manuzung siya binaba malabida si hani Davidita attendees Davidita hasu sana umuzong aji good news aji feel good news ni ta decision na protagano kada dia na ji maulika to di tempo munga maangok ko mas angok kun mai sa ho kanay otro per fila mauli sa gayi tinituhon kita hagu do sa sangan este para hagu ni me kung gintay wini ni nana zio di ni azuna klasin chatnut padwa tungo mo bula siya na tau ta tisina manalum gi internet para gi YouTube para Facebook pat masya hafa na klasin social media na platform pero may kung na klaseng konversasyon pues azuna hanzu ino ni mane kung kuzung zagwanin national mizu ni sinya benti na hano gati gitaw to siya zon sangani zon na kunseya di na di supporti dan consuelo matu tempo na manhuzung gobernamento zilenya hey stingi crisis hotline holiday hotline angin bababasin temo anggang destina numero sa gay istigi Guam Wellness and Behavioral Center dan publicize numero niyan isinon anggang lenya gwini nu angin pun anggang esti numero anggang 647 8383 647 8383 Guam Behavioral Health and Wellness Center jadi annual helpline distila size ko pa ngi dia 24 di Desember esta la size gi egan pues di dia Desember dia 26 di Desember distila size gi po ngi pues gi New Year's disti gi December 31st distila size gi egan esta bulo gi Enero dia 2 gi Enero na mababas dito sinon hanggang anytime during that time
Ro sinon agang tentu pau sinon agang waktu sinon menayo dan kunsea tau tu ni komando sistem kelas satu do ma agang tu waktu sabah tu sina benti necessita talanga mana bai parentes padi mangat sung tinahung na jipadun mungkin sia de bidun mungkin ni profesional na banda na tau bini sina manzubai lo zigi espiritu ni na formalik ma itinilai kanitano muna taiguinit muna kubun sila berapa aku masih apa di pada tori tempu i celebration di pada tori tempu celebration di pada ta hasuna kada dia performata da per model election temu da per malik todo mo na para hang sa ti taigano it doesn't work that way zigi mapanana nile na banda imene longo i wife and I tagi familia para mangatsu para parentes torino mandadanya para una it mas nanti para tafana mona ni para taimano para tanah fakpu i isunenteta i trinity na banda zani desganau na banda zani desgrasya para hita bunga maalok na the easy way out is the easiest way out zon tinga fa kumekele kuwente na lengon na basta bena fakpu ay linalahu bunga matsogu no sa bulan na tau siya disti spiritu ni nafa maliki tau tahan put si bula siya azunu di sinon agang angin hafon necesita agang batu angin tisinya agang in 911 angin kwa pinadisisimu lon tua pagwana bay na humuzo ki tinamagok na banda paron so bisa gwa hasya timan hobin situ ni tamatunga fa pamatsogi sa state depression ang gwana bay na matarabira siya sa matutungan na zipineno padiat kuhot jadi siya na klase David di para taatan tafanaya kunseya zan consuelo para no siya na taw-taw gi kumusinya ta ajuda dato bibisangan pag nataluan Feliz Navidad zan liba anin we bahu second consumption buenas dan holiday